دانستاندنەکان لە نێوان ئەمریکا، ناتۆ و ڕووسیا لەبارەی ئۆکراینەوە بەردەوامە. ئۆمیکرۆن سەرتاسەری ئەمریکای گردووەتەوە و ڕۆژانە بەلای کەم 9 ملیۆن کەس توش دەبن. پزیشکانی ئەمریکایی دڵێکی بەرازیان بۆ نەخۆشیەک چاند. تەماشاچێ لێ خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنتن دیسیەوە خۆشەتنەوە ڕایبەرنامەی کورد کۆنەکشن. من جانێتی ئیلان ئومیدوارم دەمێگی خۆش وەلمان بوونە سەر. سڵاو و ڕێزێن من ساڵح دەمی جەرجی بۆەوە بینەر هێژا فەرمو ئەمجێ ئەمریکایە دەست پێ بکەن. جورەیە ئۆمیکرۆنیا کۆرۆنای نها لە سەرانسەری ئەمریکا دە ئاستێکە دنا تۆمارکردان دەیە ڕۆژانە لەسەر هەف ئەمریکا 9 ملیۆنەکە کەیسێن کۆرۆنایە ڕادگهینە. نها بهتری 138,000 ئەمریکی لە نەخۆشخانەیانن و گەلێک نەخۆشخانە ئیدی دیگەنە ئاستەکێک و ئالاو و ئامێرێن وان تێرە ناکەن. کاربدەستên ساxlemiya Amerîka hûjdarî dan ku Amerîka keftiye ber mezintirîn pêla belavbûna vîrusa korona her ji dema ev pejiye derkeftî. Rêvebera navenda kontrolkirina nexweşiyan Dr. Rochelle Walensky dibêjit rêja pêkeftiyên Omikronê bi awekî berçav zêde bûye. Herçend de zarok kêmtir dikevne nexweşxana da lê hêşta yek ji her 4 zarokên vaksîn wernegirtîn nexweş dikevin. Niha em nêzîkî qeyranekê ne qet wiha çê nebûye. Corê Omikron ya vîrusa korona astekî nî li Amerîka tomar dikit ku navinciya pêkeftiyan 668,000 kesên pozîtîvin di her rojekê da. Kesek ji nexweşên Covidê bawer nedikir ew dê gelek nexweş bin. Nexweşxane li seranserî welatî bi tinê dikarin 17,000 nexweşan di rojekê da werbigirin. Lê astê bilindiyê pêkeftiyan korona bandor li ser hijmara karmend û cihî bû nexweşên korona û yên nekorona di nexweşxana da dikit. Bi dirêjahiya karê xwe min ev nedîtiye. Zêdebûna Omikronê dibistan li Chicago naçar kirin vegerneve bû xwendina online û girjî kete di navbera mamosta û şaredariyê li ser rênmayiyên COVID-19. Li New Yorkê şaredar Eric Adams dibêjitin vaksînkirina naçarî li dibistanan em berçav digirîn. Li vî welatî vaksîn li dijî sorka û nexweşiyên dî heye. Şaredarê Wîlayeta Kalîforniya Peter ji 200 novedarên niştimanî bi ser pêncîn cihên taqîkirina koronayê bo alîkarîkirina karmendên saxlemiyê belav kirin ku zehmetiya bi destxistina taqîkirinan egereka serekiye bû zêdebûna pêkeftiyên koronayê li wê wîlayetê. Sepandina wergirtina vaksînê bûye cihê nakûkiyan heta ev nakûkiye gihiştîne astê dadgeha bilind a Amerîka. Lê heta amadekirina vê raportê hêşta dadgeha bilind ewa parêzgar kontrol dikin biryar li ser daxwaza rêveberiya Serok Biden derbarê vaksînkirina naçarî bû karmendan nedaye. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. هاوپەیمانی نیونەتەوەی دژی داعش لە کۆتایی ساڵی 2021 کۆتایی بە ئەرکی شەڕکردنی خۆی لە عێراقینا و ڕۆڵی ئەو هێزانە لە چوارچێوەی ڕاوێژ و ڕاهێنانی هێزە عێراقیەکان دەمێنێتەوە. ئاخۆ ئەمە چ کاریگەری دەبێت لەسەر بارودۆخی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بە تایبەتی لە شەڕی دژی داعشدا. کوالسیۆنە ناونەتەوەیی یا شەرێ دژی داعشێ بداویە 2021 de dawî bi erka xwe ya şer li Iraqê anî û rola wan hêzan wê bimîne di çarçoveya şewremendî û hînkirina hêzên Iraqî de. Gelo ev yek çawa wê bandorê ser rewşa şerê Daişê li Bakur û jilatê Sûriyê bike. Piraniya şarezayên rewşa Iraqê û Sûriyê dibêjin got di milê ewlehî de girêdanek di navbera Sûriye û Iraqê de heye. Sînorê hevbeş di navbera Iraqê û deverên Sûrî yên jêr parastina Hesedê de nêzîkî 306 kîlometre gopiraniya wê li rojavayê parêzgeha Dêra Zorê ye goşaneyên Daişê li wir pir aktîv in. Berdevkê hêzên Sûriyaya Demokratîk Aram Hinna dibêje got odeyên hevbeş di navbera hêzên wan û Iraqê de erka wê ya sereke ewlehiya sînorê hevbeş e. نحن في قوات سوريا الديمقراطية بشكل طبيعي Em weka hêzên Sûriya Demokrat bi awayekî normal sînorên Iraqê bi dirêjahiya wê diparêzin. Em bi odeyên hemahengiya leşkerî digel aliyên Iraqê ve girêdayîne û bi rêya vê hemahengiyê em operasyonên aktîv li dijî
شانeyên Daişê yan jî li dijî tevgerên teröristan pêk tînin û heya niha bi awayekî baş derbas dibin. Herwiha têkeliyên me yekser bi rêya van odeyên hemahengiyê hene û ev hemahengî bi encamên baş hat xuyakirin di warê rûbirûbûna tevgerên teroristî û digirtina gelek teröristan de ev yek hatiye diyarkirin. Em tekezê li ser giringiya peywendiya hevbeş û berdewamiya vê yekê dikin da ku rê neyê dan ku şaneyên Daişê aktîv bibin an jî metirsiyan li ser her du aliyan çêbike. Li gorî biryara Amerîkî dê 2500 leşkerên xwe ji Iraqê vekişîne. Li gorî şarezayan got ev yek wê bandoreke mezin li ser karîna artêşa Iraqê di şerê Daişê dibike. Pisporên rewşa Daişê li Sûriye û Iraqê dibêjin got rewşa ewlehî li Iraqê yekser bandorê li ser rewşa Bakur û Jilatê Sûriye bike. Dr. Nasir Haj Mansur dibêje got bejahiya Humsê ber bi dêra zorê ve li Sûriyê bi bejahiya parêzgeha Neynawa heya çiyayê Hemrîn li Iraqê bi hevgirê dayîne. روجهلاتی حمصی حتی روج آوای خارقی و جای هبرین و آنها دو منطقه ورته ده منطقه پر استراتژی و پر حساسه حکومت عراقی تشتی خویاده که به شکلی وینها و هزیوی عسکرینها اری هناك سرکفتن چیکرن به تحالفان ابن تبیر قرصونان ابن تبیر اللي بتنی خو نکاروان گلبی هانیک شاپیک بینی و داعش بده سکناندن بتوایی لالiyekî din heya kîjan radeyê got wê hêzên Iraqî amade bin ji bo bihêzbûna Daişê tirseya got ezmûna 2014 careke din dubare bibe. Di rewşa vekişandina hêzên koalîsyonê roşa siyasî ya xerab li Sûriye û Iraqê egera vegera Daişê careke din bihêz dibe. Şopîner bawer dikin got mêlîsên bi ser Îranê de li Sûriye û Iraqê wê Sûdê ji vê rewşa nû bikin. Zana Umer dengê Amerîka navçeya Şeddadê. لە تورکیا هەرچەند بەهای دراوی بێگانە دابەزیوە بەڵام بە پێداتەکانی پەیمانگای ئاماری تورکیا هەڵاوسانەکە ڕوون و دیارە ئەمە هەروەها ڕنگدانەوە و کاریگەری بەدی هەبووە لەسەر بازرگانی بچووکەکان کریارەکان و هەروە کڕێنەکانیان پەیامنێرمان لە ئەنکەرەوە ئەم ڕاپۆرتەی ناردووە. li hemû bazar û sûkê Enqerê mijara yekemîn bilindbûna enflasyonê giranbûna bihayê ye. Him kiryar û him jî esnafên Enqerê ji vana gazinc dikin. Li Tirkiye diravê biyanî herçiqas bikeve jî lêsaziya statîstika Tirkiye TÜİKê enflasyona sala 2021 sedan 36.08 diyar kir. Ev yek jî li ser kirina mişteriya xwe neyînî nîşan dide û esnaf jî ji giranbûna tiştan dilnexweşîne. Ahmet Mutlu bi xwe xwedanê restoranê ye berî pandemiyê bi şiklekê be debara xwe dianî. Lê him pandemî û him jî rewşa aboriyê hemû karê wî têkel kiriye. Bu işletmelerin görüldüğü gibi öyle kiraları 1 lira 2 Ev lira saziyan bi perê piçûk neşên serpiyan bisekinin. Ez her meh 25,000 kiriya dikanê didim. Berî pandemiyê li vê dikanê 40 kesan kar dikir, ana 10 kes kar dikin. Sedemavêtinê pandemî nîne rewşa aboriyê Tirkiyê û bilindbûna enflasyonê ye. Li Tirkiye êdî li ku ye rojane biha têne gorandin. Ji vî him firoşvan û him jî kiryar gelek eciz bûne. Nurcan Aktay xwedana kafeyê ye. Ew dibêje em ne aramin. Lê mişterî jî ji me nearamtirin. Gelir zêde bû lê gider jî zêde bû. Ji ber wê wê jî li me neket. Hasılı kelam em va nezi saleke belê hem çareser nebû hem jî em bideyna xwe berdewam dikin jiyana xwe berdewam dikin. Fiyatı hindeki giran ama mecbur millet dixway. Mecbur dixwin yani teze sezona vebiye ya. Sezona masek vebu millet axın dikin tên destinin dixwin. Daxwazê gel ew e ku ev qeyrana aboriyê di demeka herî kurta were çareserkirin. Lê pisporin aboriyê vê rewşê derî siyasetê nabînin.
Yani siyasetle ekonomiyi ayrı ayrı düşünmemek lazım aslında. ام نکارین سیاست آبوری جهف دا جدا بکین. دما کیجا سیاست مدارا ببه دستحالاتی یکم جار دخوازه کو فایده کم کن و اوه کارکی سیاسیه لمخابن دکارن فایده هرگاف جبو آبوری نبده برسف لیل ترکیه فایده بلند به و افچنده جعالیه که دا باشه و جعالیه که دیدا خرابه. لترکیه پسپورن آبوری داکتن و بلندبونا فایزه به بلندبونا پره بیانی و دبستینن. لی اف یکشی باندورا خواه یکسر لسر بازار دکه و باهاین هر تشتی بخورا گراندکه. ایوب دمیر، دنگ آمریکا، انقره. پزیشکین ئەمریکا dilê berazekî xistin cihê dilê nexweşekî wekû hewildana dawiya parastina jiyana wê û herçendî ku hîn zûye zanibin birînsazî serkeftiye ew gaveke balkêş e ku zanyar bi dehên salan kar dikin ji bo veguhestina endamên ajelan bo mirovan. Dixtorên zanîngeha pizîşkiya Maryland got piştî sê rojan ji veguhestina dil rewşa nexweş baş e. Nexweşê 57 saliyê bi navê David Bennett ku gelek nexweş bû û derfet nebû dilê mirovekî wergire, roja înê birînsaziya wî ye cara yekem diyar kir ku endamekî acelan dikare were veguhestin bo mirov bêyî ku laşê wî nexweşî bawayekî rasterast red bike. Tê zanîn ku kêmbûneke mezin de endamên bexişkiriyên mirovan de heye û ev dihêle ku zanyar hewla veguhestina endamên acelan bo mirovan bidin. Sala borî tenê 3800 dilên bexişkirî hebûn ku hejmara herî bilind bû li gor tora yekbûyî ya hevparkirina endaman. Hêjayî gotin ye berê hewildanên veguhestina endamên acelan bo mirovan têk çûne lê ciyawaziya vê carê ew e ku birînsaziya Maryland guhertinekê di cînên vî berazî de kirin da ku şekir ji şaneyên wî bavêjin ku ew berpirse di ber redkirina laş ji endam re. باب ساگت هنرمەندی کۆمێدیانی ئەمریکایی کە بە ڕۆڵی وەکو باوکێکی خۆشەویست لە بەرنامەی تەلەڤیزیۆنی فۆڵ هاوسدا ناوبانگ بوو و هەروەها پێشکەشکاری بەرنامەی ئەمریکان فەنیەس هۆم ڤیدیۆ لە نۆیە مانگەدا ماڵاوایی کرد ئەو تەمەنی 65 ساڵ بوو. باب ساگت لە ڕۆژی لە هۆتێلەکەیدا لە شاری ئۆرلاندۆ لە ئەیەڵەتی فلۆریدا بە مردویی دوزرایەوە. بە پێ راپۆرتی پۆلیس هیچ گەمەیەک و یاخود بەکارهێنانی کەرەستەکانی هۆش بەری لە پەیوەندی بە مردنەکەیدا نەدوزراوەتەوە. ساگت لە ئیالەتی فلۆریدا لە گەشتێکدا بوو بە ناوی من نەگەتیڤانە گەشتی کۆمێدی ناکەم. هۆنەرمەندانی هاوکاری زۆر غەمبارن بە ماڵاوایەکەی بەتایبەت جانستامۆس کە لە فۆڵ هاوس کاری لەگەڵدا کرد ئەو دەڵێت من قەت هاوڕێیەکی تر وەکو ئەو نابێت. Di demekê de ku Amerîka û Rûsya di axaftinên xwe yên roja dişemê de ji hev dûrman, peyvdarê Pentagonê John Kirby got Rûsya belavkirina hêzên xwe li ser sînorê Ukrayna kêm nekiriye. Wî got wan hêz li rojhilat li bakur û li başûr jî belavkirine û me ti guhertinên mezin nedîtine. Moskowê dora 100,000 serbazên xwe li ser sînorê Ukrayna belavkirin di gavekê de ku bûye cihê xemên Amerîka û hevbendên wê yên roja ava. Duh dişemê Wendy Sherman cîgira wezîrê derveyê Amerîka û Sergey Ryabkov cîgirê wezîrê derveyê Rûsya li Cinêvê kombûn ji bo axaftinên ji navbirina girjiyan. Îro sêşemê Kremlin got ku ti geşbînî li dorvar axaftinan nebûn. Pevdarê Kremlin Dmitry Peskov di konferansekê de ji peyamnêra got hîn zûye ji bo gihîştina encamên axaftinên ku got ew vekirî û rasterast bûn. Ji bo ronîkirin û şîrovekirina vê mijarê niha mamoste Ekrem Ûnen şarazayê pêwendiyê navnetewî bi riya Skype ji Moskowê bi me re ye. Dem baş mamoste Ekrem tu dibêjî çima axaftinên Amerîka û Rûsyayê bi ser neketin yan jî ew geşbîniya han nebû? Hayatê min de ev pirsa pirseke gelekî xwe ji demek rêj di roja wê de ye. Weş xwe bawer dikim pirsa ev cilînê ê devleta Tirkiye Amerîka û Rûsya ki beriya du roja li Cenêv dest pê kir do pêr do îrok dewan kir. Yani ew pirsa bawer dikim ji mesela Ukrayna belkî mestirê kak salih. Berge
مثلا اوکراین قرچاکی تکیه نابرا دولت اگرت امریکا و روسیا دولت اگرت امریکا و روسیا نها مشکلات هری مزن پروبلمی هری مزن که لسر اوروبا لهوناك لسر تبايا اوروبا لسر اولكاريه اوروبا ام قالوا بيجن لهوناك دولت اگرت امریکا و جناب تزان تشكيشنا السوفيتي قال لك اندام حصار شوي بريك بون اندام الناتو واللي قال لك ولا طالع دولت اگرت امریکا قال لك وقت جيكرن نها روسيا دبيجه خودی گرابی لگورت فقط بريك دما غرباچوف و ريغن قريب ودنه دولت اگرت امریکا ولات روزا سوز دابون که اوی ناتو فرح نکن و پیشتی وی او سوزا خانه تربیه سوزری ساکن فرح کردن هر چقاس روسیا نو هاد چه بیج روسیا بیج لازم خبر کی جناب تزانی بریا چنداکی که وقت بریا واجبیانا روسیا وقت پیشنهاد خود دولت اگرت امریکا پیشنهاد کنه چند نقطه اساسی از کار بیرم یک جه مثلا که دبی ناتو و گر حدودی خوی صلاح 1907 لازم لوجستيك غارانتي من روسيا وبيناتو فرحنا بالسر حسابي وكراتي واوكرانيا وجرجستان وشار اويل سر اولكاريا اوروبا توايل هلكن يعني حتى باشا ما مستأكرم از اجبو يعني بتايبتي بحثا فيكم بني بكن يعني داخواز روسيا راس راس فيكم بني دا اوكو اوكرانيا نبا اندامك الناتو يعني كو ناتو قبول نك اوكرانيا وكو اندامك ناتو لبرامبر ويجي امريكا وهافال بندن ويد ناتو دا دبيجن افتشتكي نجري داي بروسيا نجري داي بامريكا دا نجري داي اوكرانيا بخدايا اف برسكريك تشاوت كارا به چارا سر كرن نافينا وانده بله پرسه که راستیش خود به پرس رونی به هناکی از دخوازم بیشتر یعنی پرس راست اوکراینیا دروژه میده لیوک بگو یعنی پرس اوکراینیا مستر روسیا دخوازم دولت اگرتی امریکا به آوایی که لسر اولکاری اروپا توایل هم بکه یعنی و جنابه زن روسیا نبس مثلا اوکراینیا یعنی حتی دیجه دولت بالتیکا دولت رومانیا و بلغارستان وك مجارستان ضرورة ناجي لازم وك ناتو يعني تقرر خاينكي سسبك يعني روسيا تحسبين هنا نهائي وان ودولة اگرت امريكا هر شقا سوفيتك شو لهنا او دولة اگرت امريكا لسر ام حتى امكانها قبل زمانك هي بكري ام بيجن لسر باربكرنا اوروبا هن لهف نكرنا بلکه اف يعني اف دروجه داوی دست بکرن اساس درکش اوکراینیا بهتر یعنی راست اوکراینیا پرچاکی وجبینه لی پرسیده وقت بيجي مستر باشه ما مستكرم يعني اگر بدن برچوان کو انجام وی کوان کومبونان يعني نه ارینی بن و دم و باندوره بده سر کومبونا پیش بینا کدناوینا ناتو بگشتی و روسیا ده ببه قناعتا مده كاسال از بخون حال موسكو وبقاندي از موسكو شوفينن يعني هلوستا روسيا او كجوفا او دبيجن اساس يعني اوي حمو جيفينا اي ددا واسس يعني جيفينا اب ناتو وجيفينا بكونسيا او لكاري يكتا اوروبا اوي اساس اوي جيفينا اب كامريكا لكن اوي بشكل كي بدواجه حد جيفينا داوي يعني روسيا ده حاسبين جيفينا واني بامريكا شيء انجام جدر كذا اوي حمان انجام اوي سر جيفينا واني بناتور وجيفينا واني بكونسيا او لكاريا اوروبا اوي بك جبوي روسيا باشه ببوره ما مستجبر دما ما كيما برسا من الدين اوي اگر هاتو اف انجام نينيبون نجيشتن ام بيجن انجامان تركفتنان حردو الي ودمه والروس يعني بيشبينيا وكي دبل روسيا كو روس براسي ايريشا اوكرانيا بك ودرباسي اوكرانيا ببه هاجل جناب تزانه بريا جدينا بوتين حتى يبنى بروزاموان على كده وهي حتى يبنى هذا بوتين فكر يقول هاجرج انجامي تو انجام جوینه یک دولت اگرت امریکا امریکا وبنات بكن درنك هذا يدي روسيا بخوا او كارب او بخوا بريار بد او تشريك وحتى لكني بوتجي دكتور هيش نلهيه اوروبا ان جينيدنه دكتور يعني ناتو ودولت اگرت امریکا خالد الزلال بو ما مستأكرم أكرم أونن شارزاي بيوندي نافلة تويتج موسكو مرابي جالك سباس بوداماته. سكرتيري گشتي ناتو جينز ستولبرغ لروجي دوشما
دەی ژانڤیە ڕایگەیان کە دانوستنە ئاسایشەکانی نێوان رووسیا و ڕۆژاوا لەوانەیە ئەم هەفتەیە هەموو کێشەکان چارەسەر نەکەن، بەڵام دەتوانن ڕێگەیەک بۆ خۆلادان لە ناکۆکیەکان دابین بکەن. لە کاتێکدا بەرپرسانی ئەمریکا و ناتۆ و رووسیا دەستیان بە دانوستاندن کرد، دانیشتوانی کیێف دەڵێن ئۆکرانیا دەبێت لەم جۆرە دانوستاندنانەدا ئامادە بێت لەبەر ئەوەی ئەوان وا بیر دەکەنەوە ئەمە ئاسایش و ژیانی ئەوانە کە لە مەترسیدادایە. کاربدەستێن ناتۆ باوەڕ ناکن و ئەف دانوستاندن دە هەفتەیەکێدا تەڤایە پرسگرێکن رووسیا و ڕۆژ ئاوا چارەسەر بکن لێ دەبە ڕێ لە شەڕێکی بگرن. ئەف هەوڵدانên giring ji bo çareseriyeka siyasî ku rê li berdem şerekî çekdarî bigret. Ji ber vê yekê em bi niyazeka baş diçine danûstandinan û amade ne ji bo miştûmiriye li ser kakila pirsgirêka. Lê di heman dem de em ê guhê xwe bidine hemû nîgeraniyan Rûsya. Bi alîxwe vekar bi destên Rûsî dibêjin peyamên ji Washington û Bruxelles derdikevin nehan derin. Moskwa dixwaze êdî berfirehkirina NATO berefroşilat bi taybetî endametiya welatên berê yên êketiya Sovyet rawestîne û her wesa tevaya çalakiyan li wan welatan ragirin ku piştî sala 1997 bûyne endam. Li heman dem Ukrayna ku Washington û NATO piştgiriyê lê dikin dixwaze Rûsya leşkerê xwe ji sûnûrên wê derxe wek garantiya serketina danûstandinan. Divê em hemû zanîbin ku daxwazên Rûsî ji hevalbendan nabe wek helwestê danûstandinê be. Heta ku tankên Rûsî ji snûrê Ukrayna dernekevin, nabe êrişkar şert û mercan danin. Ji ber vê yekê carek adî ez dibêjim, gotûbêjên min li ser garantiyên ewlehiyê, bi vekşîna leşkerê Rûsî ji axa Ukraynayê dest pê dike. NATO û Washington kêf piştrast kirine ku çi biryar bêy Ukrayn nahêndan. Egerçî niha welatiyên Ukrayn dixwazin hikûmeta wan cih li dor maseya danûstandinan bigire. Divêt Ukrayna di nav danûstandinan de amade be, ji ber ku ew rasterast girêdayê ewlehî û jiyana wê ne. Nîva xelkê Ukrayn bawer dikin ku gefeya dagirkirina welatê wan ji alî Rûsya ve rast û durist e. Nêzîkî 6% ji wan digel Hindê ne referandum bêkirin ka eger welatê wan bibe endama NATO yan ne. Ji sala 2014 were hêzên Ukrayn şerrê wan hêzan dikin ku Rûsya piştevaniyê li wan dike. Şerrê ku heta niha 15,000 kes têde hatine kuştin. Hêzên berevaniya Ukrayn jî ne gelkê gejbînin li hember danûstandinên ku tên kirin. Tiştê ku niha ez dizanim ev ye, heta ku ez li vir ez wan danûstandinan nakime xema xwe ji ber ku baweriya min ew bandora dramatîk li ser rewşa li vir nakin. Li roja eyên wezîrên derveyên hevbendiya NATO civiyan ji bo gaştina helwestekî hevbeş li hember daxwaza Rûsyaya ku dibêje divê NATO dev ji ber firehkirina hevbendiya xwe berefroş hilat berde. Helwestê sekreterê giştiyê NATO jî vebirî bû. Ne biryara Rûsyaya kakî bibe endam di NATO da. Lê helwestê herî tund ji wezîrê derveyê Amerîka Tony Blinken bû demagotiya televizyona CNN divê Moskw biryara xwe bide ka dê bikeve danûstandinan yan dê bikeve berokê berhengarbûnê. Wî hûjdarî da ku Rûsya dê rastî encamên xirab bibe eger careke dî êrişî Ukrayn bike. До азербайджанського народу, ви знаєте, так званий... نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. لە هەولێرە هەرێما کوردستانê sê xwişk de qehremaniya Ereb û Rojavayê Asyê de rakirina giraniyan de yanî ew bi serketin û hejmarek mîdaliyên zêrîn wergirtin. Vê dawiyê jî wan dest bi rahênanên kir ku wekû amadekarî ji bo qehremaniya Rojavayê Asya ku biryar e li welatê Kuwêt bi rêve biçe. Ew her sê xwişk bang li desthilatdarên Herêma Kurdistanê dikin ku bala xwe bidin ser şiyanên wan. Pemnerê me li Hewlêrê serdana cihê wan yê rahênanê kir û ev raport amade kir. Sê xweşkin her sêkiyan palawanî welatani Erebî û Asyan li yarî berskirtineweyî Qorsayî da.
دۆستداری دوو پاڵەوانی غەرب ئاسیان کردو و دوو پاڵەوانی عەرەبی و لە هەر چاریان توانی ماپلەی یەکەم بەدەست بێنم و ئەو توڕێکە لە شکلاوکرا توانی ببمە خاوەنی 6 مەدانی سەر کە ماچی خۆشحاڵە. یاریزانی هەڵبژاردەی عێراقن چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا پاڵەوانێتی وڵاتانی ئاسیا بۆ 16 وڵاتی عەرەبی بەڕێوەچوو ئەم سێ خوشکە توانیان مەدالیای زێڕۆزی و بەدەست بهێنن. بەڕاستیان ماستێکی زۆر زۆر خۆشە لە بۆ من کە ساڵ بە ساڵ دەستکەوتی بەرزتر و بەرزتر و بەرزتر بەدەستێنم ینی هەر ساڵێکم بەشداری پاڵەوانێتم کردبی بمە خاوەنی مەدالیای زێر و بمە خاوەنی باشترین یاریزان لە نێوان وڵاتە عەرەبیەکاندا. لەگەڵ ڕاهێنەرەکەیان جارێکی تر دەستیان بەڕاهێنان کردووە ئەوان ڕۆژانە نزیکەی 3 کاتژمێر سەرقالی ڕاهێنانن و خۆیان ئامادە دەکەن بۆ پاڵەوانێتێکی تر بە ناوی پاڵەوانێتی غەرب ئاسیا کە بڕیار وایە لە وڵاتی کوێت بەڕێوە بچێت. ئەمە نزیکەی 6 پاڵەوانی عەرەبیمان هەیە ئێستا ئامادەیان دەکەم ئینشاءالله لە بۆ مانجی 2-3 لۆ کوێت. هەروەها 3 پاڵەوانی سەرەکیشمان هەیە کە ئەوانیش ئۆشین و ئیسرا و ئیناسنەوانە پاڵەوانی 11 ساڵینەوە بەڕاستی کاری ناکرێت چکەوانە ترسێنەری ستەیجی پاڵەوانەتیانە بە تایبەتی ئۆشین مەترسێکی هەرە گەورەیە بەڕاستی لە زۆربەی وڵاتان مەنال وڵاتە عەرەبیەکان حسابات لە ئۆشین دەکرێت پێش ئۆشین دابەزی. لە زۆربەی وڵاتان پەیوەندی بە یەکتر دەکرێت ئۆشینخان لە چ کێشێک دێتە خوارێت چەند بە چەندی دەکاتن و ئاسن بەرزەکە تەمرینی هەیە نییە. وەک ئەوان دەڵێن ئیناس خاوەن 26 مەدالیای زێڕە و ئیسراش 24 مەدالیا و ئۆشینیش 21 مەدالیای زێڕ و سێزیویشی بەدەستهێناوە. بۆیە داوا دەکەن گرنگی زیاتر بە توانەکانیان بدرێت و پشتگوێ نەخرێن. ئەم هۆڵەی کە تێیدا ڕاهێنان دەکەن پێویستی بە خزمەتی زیاتر و نۆژانکردنەوەی ئامیرەکان هەیە. ئەحمەد جێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر. بنرهنجا به وی راپورتیم دگین داویا کرد کنکشن ایرو تا روجا اینه سلاوین افکارا من روین دوسکی فرهاد فلاحی و خالد فتاح لکنترول و لیور الاستودیو افکاری من جانی دیلان و من صالح دمی جرج بو هر شادو بختور بن بمینه خوش.